Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, so ka video leyi ni ngo of course ni kha ni opposa Mandla ka leswi nga swi vula against Kolbe na Dr. Shirimani. Ya, so fike hi vona fika endla a video ka siku ra namuntlha ra ti 29 April. Ya, so loko ni fika ni langutisa video leyi ni fika ni twa a fika a vula leswi. I happened to watch that thing and I was like, wait a minute. Okay, let's listen to it and then I'll come back with my commentary. Okay. Now, of course, I claim Dr. Joyce Ramana could be very beat. Yeah, Mr. Post. Okay. I don't know. After watching that, I'm not sure. Yeah, Mr. Post. Yeah, hearing my love, yeah, this love. Linga umaka commercial machine. As you can hear. Yeah, so of course, you are opposition completely because I think it is very, very wrong. Come back to back now, like. Swin'wana ku kuma a khala ku fostela swilo hambi swi kha swi nga ri swona twalani this bit a hi twanani bit ya Kolbe sweswi a hi twanani this thing i mapiano. Yeah, so ti fika ti yelela ntsena ka introduction ntsena ma loko swi ti nghena a ta ha fani, so you cannot judge something just on the introduction. Swi very, very wrong. That's a very, very biased review. Swi wrong ngopfu sweswo swi vulaka. So kombisa ku review yena yi very, very biased, maybe o zonda yena Kolbe a ni ti ku ka yena hi yena because ndzi vona na yin'wana video kha compare Kolbe na yena na Hennessy. Imagine guys, like imagine Hennessy na Kolbe oh mara wena you're already comparing them. Swi bad ngopfu. So wa leti a nga vulangi hi letiwa track kwa msuka i biased. Wa nga vulangi liya Mr. Post, ku na track leyi nga kona liya Mr. Post ya Radio Bosch ne, right? Mahitwa ku yi tlangisa ku yini mos very, very, nge yi tlangi hinkwayo of course. Mahitwa yi tlanga njhani mahitwa mos. So a hi sukeni ka that track, even then hi vuya hi ya tlanga ya psychology ya duma njhani. Matitwa mos tayela na to. So if that's the case, wa nga vulangi hi letiwa if that's the case kombisa ku yena o biased. So ti sure both elements to tala ti yelana ku ze ni nga tshama ni endla like mina personally speaking ni fika na endla video ni ku tona ti bit ni fika ni ku munhu i kopele bit ya un'wana. No, a ni endli sweswo. Loko ri va kha va ri karhi va ti yena va ti accusana va ri thubeni ma ingana Mr. Post ni nga endla mara hayi ku mina ni fika ni ku va kopelelani ti-beat swi nge swi kha swi suka mina. So it's just biased. I think maybe some sort of hatred against Kolbe. Xisa lexi loko tihende power yin'we hi ku ti komba ngopfu ni nge pfumeli ku yona fika a ta sabotage that project. Ti hambanile mi ti twa ti-beat leyi yin'wana yi na mapiano. Twanani kahle beat leyi mahitwa mos yi chanja. Swilo leswi swi vulaka munhu loyi ka swi no a swi make sense na ma swi vona na wena ku a hi swilo leswi make sense. Those beats are not like a swi yelana ku yivangi beat. Loko ku ri ku yiwe beat leyi a ta vula ku yo yiwa straight wa nga vula ta ya duma njhini.